Santini Bia MCE or Mampong. Regional Minister why for that the got is all the Dinico. Never put you on Mampong and say you're putting me. Papa say on ma Santini Bia Medina so MD MCE no e o Mampong ho MCE regional minister o ye fun o se o ma Asante Bia Medi MCE no e o Mampong regional minister o ye fun papa Mampong no ehefa de na uka de wa Asante Man mu no ana se Mampong bi osirem ana Mampong bi wo central region ana Mampong bi wo Accra ana any other part of Ghana de okumase na na de wa Asante region na Asante Mampong ana Sakore Mampong hwe ade ba ko ese uhune se oye on qualify a wetima ka se papa yi a regional minister abu ni on qualify ba se wo be ka se o ma Santini Medi MCE no minua regional minister no o ma pani ne yi no ya Santini enti se on qualify dia wetima ka se on qualify ba se wo be ka se wo ma Santini Bia Medi wo so e wo Mampong ho ana mi bisa se Mampong no de wo sire mu no ana say e central region ana say wo hefa Accra na say wo hode a obitima kasa asem no but Mampong no wa Asante Man na say MCE ni aban susu say abrante ana say obai obitima ya adwuma na untumi nkase wo ya Santini nti me problem no ye say o say on ma Santini eni no so eno na em problem so ka say o incompetent a me no ni problem but say wo ka say bia wo isrim ni nti wo mani ni wo so a me problem Ukaso yenzimani nti umani ni MCE ukumase ana Asante region ha me wo problem ukaso yenkrani nti umani ni a me wo problem pa me wo problem enti papa wo asembi kan na waka ni yiye because de wo kan no de we say odwen ho a wonti ase na nya no na be man panifo asesa nipa na wo kana sem why wo bi papa na waka ba se o ya Santini o mani ni wo so no de ha ya Asante Man panifo su so qualify se wo di a obedi. You can never do anything. So, open so can be say different thing, bro.